Sawa. Papita. Kazi nacheza huku garagara. So wahi. Social. Aide. So haizi nitakuria. Kwa kuma nilo ya. Ngata tuita. ariko she uriko urabona ko umenga nta kintu na kimwe gutwaye iyo tuvuye wabibonye twari turi kumwe jewe nawe umuhungu arampagarika maze kumpagarika byo bwanje ndagusabira usha ngo ngende maranye umwanya nawe munini ariko nta kibazo na kimwe ufise nta no kunyereka ko ufushe nta no kunyereka ko ufise ikibazo wowe urankunda Amazi bidoshe. Cece kirumva wonyishura. Kubintu ndakubajije. Bantu zagenze gusa nubwo biruko warampeje sinaguheze yego mba n'umutundo tuntu tuma tuntwara umwanya umva sawa gusa ntari bihama mbwira none ibyo na John bimeze gute ubu mugeze he tugeze kure ariko arafuhira cyane ntakabone ngo ndi kumwe n'undi muhungu hewe akakunyica ikindi nacho bingeza ha chumenga nabidaho nimwe nguchumira nabi nta kibazo nimeze neza tunonera chumenga ukundi kuntu ko wachumita siko oya ntari bimeze neza ahubwo reka ngende sawa ndagoreke oya ntari bigoma ngaho sawa
Ese tugomba gukora n'ibiki hagati y'inshuti yawe nimba ushaka kumubyura mubyure muto turanze kumukuru what sorry Irugura mubona twogenda se tujana nje nawe niba mubona wowe bise musaza wanje n'umugabo wanje zamubwira ico muba mumenya naho mugarukira marure rimwe kabiri gatatu kandi What a person is still. nagira ndawe ko ari mu mayinite Ariko nakubwiye ko modo pass ari still. pe ariko koko urakara kumara yawe tuma ntabukunda ama suri kwenda kwa mganga ama leo nisije garasha sikitesti umugabo wanje ndariko arabahabara bavuga nta telefone yiwe sanga mu basi sanga no kuri kari ariko ibyo ntabwo byampaye icyizere abandi bantu bavuga waje shaka babo musare ko muryamana ndawe bitwaye niko gabi genda mutego genda tudakari nabyiga mutego boroho nta kibazo wowe nyemerera kuzanira Bisa. Estella. Oya si hari araho yakurikiye. Biranejeje cyane. Kuri jewe nakubonye cyane. Kandi Estella n'umugenzi. Numva yarakwifuje mu buzima bwanje. Estella kwa dahari ndashaka kumugeza umutima wanje. Umeze neza cyangwa umunezero tubaguha cyangwa ibyishimo cyangwa n'umwana biguha imbere cyane umukobwa we nakubwiye ese si mukuru wa mukuru wanje urukundo ibyo binyago bindaro okay ese ari umugore we wanje kandi umugore nkunda ari ku mutima
ni umugore w'isezerano ntashobora gukorera ibyo uriko wiyumvira. Arashobora kuba atakunezereza. Neza nakubwira. Ndagusabye please. Usigara umutandiro bigeze. Usigaye umutandiro bigeze. Nta n'isoni. Ndagusabye. We! Sokugenda. Sohoka mu rupangu ugana indabyo byakuzanye. Umviriza. N'undi munsi. Ntutekereze kwiyumvira ikintu nk'icyo. Urantahura. Hello, babe. Komeze neza. Okay. Sawa nta kibazo. Nibashe ko yatebye cyane. Ubu niyo bagize ikibazo kwera. Ndamutelefone. Oya, mugabo ya reka ndamwihoza ariza nawe nyine. Hello, baby. Wahise amahoro? Je nahise neza, nahise amahoro. Gusa nishimye ku bintu byiza twagiranye. Nishimye. Sawa.
ijoro ryiza rero, bisous. Sawa sawa, bye. Ndabizi ushobora kuba urushe. Genda muri dushe utora amazi woge, hama uvuye utora imfungurwa wajya mu kabati. Uce witegura uze tuje kuryama. Ariko mbe ibi byose interefone n'umuntu w'umugabo twicaranye njye nawe, ntunafuhe ntugire n'ifuhe, none uremwe gute? Ibi byose nkora ni kugira ngo mbone basi kumfuhira. Ariko byose bifata ibisanzwe. Babe. Ni sawa. Msore ni sawa. Wewe. Jana nikuuliza. Turashimye. Munyibwira iki? Mwambwije neza. Twabibwira izina namwe mutaratubwiye. Je banyita Esther. Byiza nanjye banyita Kasim. Byiza, izina ryiza. Ni bisanzwe. Ubona uri umusore mwiza. Umukobwa wese kwishimira. Hamare hari gitumye ndakwegera. Kiriyo. Nakwitegereje ndakuraba. Ubona uri umusore mwiza, uri umukobwa wese yokwipfuza, yokuvuza kubana nawe. Shaka umbere boyfriend, nanjye ndakubere girlfriend. Cheo. Eko. Serious. Hamaye. Byari cyimviro nagize. Umba ndonera umuntu twinjire nawe mu rukundo. Kuko ngira ngo umugabo wanje ntiyatubonana nje n'uwo muhungu twishimanye dukundana. Ngira ngo bizomuha nawe guhinduka basi mbone ko apfuye. Urifuza kubaka urugo rwawe ukaguma ari genda byipfuza byose bose nuko nshaka kurwo rwanje ubonamo ko je umugabo wanje nitaye nanjye ndamwitaye. None ndakubaza kuri kuvuga ati urashaka urugo rwawe ko ruguma kubera iki urondera abandi. Hama jewe ndabona amahitamo nafashe utari kuranshigikira. Namaze guhitamwo ko ngiye gukundana n'uwo muhungu. Uwo byemera canke uwo byanga ndakundana nawe. Sa kunda guhitsa. Sawa, ibihe byiza nanjye. Meze neza. Karibu. Andashimye mwana meze neza. Karibu kandi. Oh, sana ngora. Ndakarindira n'ibishiro.
akira ejo ubwo mbwira ko nkunda nabifashe nk'imikino ariko no munsi ndabona ibintu bibaye kure mu makuru no munsi nanje ndiyumva ko ngiye mu rukundo nawe kubera ibintu sinari ndabyiteze ese warerewe ubaye umukobwa wa mbere mu buzima bw'iwanje unkoreye ibintu nk'ibi muzikora inoterwa amashogo ndagukunda kuva uno mwanya n'isaha wumve ko ndagukunda kandi bivuye ku mutima nzokoma ndagukunda ibihe byose urakoze nanjye ndagukunda kandi wizere ko ari wowe umusore wenyine wicaye byiza cyane reka nshime nshimagize umubyeyi yakwibarutse by'ukuri yibarutse ikibondo ndabona ko atibarutse ibondo sawa ugire urugendo rwiza mbere yuko umbaza uyu turi kumwe jewe uranzi unziye mbere yuko umbaza uyu turi kumwe mbere ko muzamushaka kwinjira mu buzima bwo umbaza kandi nakubwiye wowe umbaza nkande akura abahiki kwanda jewe uranzi umusore mwe ndakwinginze reka basi ko wafuje kuko nanje nari nkeneye ariko wafuje umugwane basi mbone ko wafuje imvura nakubwiye ni umugore wanjye kandi umugore w'umuntu igiti bituriye Eva ulimuka ujya musijya n'ubwiza n'ibyaha siganda kubwira konye kurondera umuntu twinjire mu rukundo kugira ndakumva wawe yuhinduka basi Eva naratangaye uburyo n'ikindi kibazo kijye muri Eva jewe wa muntu turakundana tumaze gukundana nyimutembera n'ishiri wawe uko jewe nagakoze nshaka ko mbona umugabo wanjye turateye imbere turakurana tumaze guhura n'umugabo wanjye tugihura nawe yaranyeretse ko byamubabaje pe nanjye ndabibona nishimye navuga ati noneho bigenze neza ariko nagiye gutangara nyuma ashika imva kimbabazi cyane tumaze kuvana n'umuntu ndamwegereye kugira ngo mbe n'umusaba imbabazi cyane Eva n'ubundi ngiye kunyereka nta kintu na kimwe umubwiye nta na kimwe yitayeho je numva byabitanze pe niyo mpamvu ubonye kugira ngo ibyo byarabaye neza sindabyizera neza Eva gitahure kandi ubyizere byarabaye bazire nta ntabwo urya mugabo wawe mukatira ni kurya mugabo wawe mukatira ukarondera ubundi nkuko wari warondera ubundi Eva ni mbwiryo jambo nijewe wibagiye ko jewe umugabo wanje ndamukunda nubwo ibyo byose biriko birarenga naguhanuye kangahe ubu niho ugezeho kuvuga ati ngonya ntiwohe umugabo wawe uribuka igihe twahuye cyose ndaguhanuye nahubwiye kangahe wewe Eva sanze mu rwasi mfise nawe uri kuko ntabwo ari kumva iryo jambo bivanye n'ibyo wumvise umugabo wanje kandi
ndabusetse. ndekura nakubwiye sindakurekura byumvikana je kugira je nawe dukundane ni kugira ngo nashaka ndabika umugabo wanje afunguye je ntago ndagukunda ndekura nigendere ndekura sawa umviriza umuriro wakije utegerezwa kuwuzimya ntabwo ushobora kunzana mu rukundo ndekura je ntago ndagukunda ndekura ibyo birakora utegerezwa kunkunda mpaka uwemeye ibyo wananiye ndekura je nakubwiye nije gukundana nawe ntago biri mu ndekura esa nakubwiye utegerezwa kunkunda ku ngufu kubera sijya nakubwiye uzane mu rukundo Estella byo muri muri sheri ono wa muhungu wadusanga nacagiye usare muri kure ntabwo nshobora kumurekura uyu ni uwanjye w'isezerano mpaka gushika kwehereza kubera nta kuntu ashobora kunzana mu rukundo hamaca arunsigamo jenyene dutegerezwa kugumana mpaka asubira mujyana muri kure naho bisi ndamurekura murekure sindamurekura kwiko akazintu nk'ibi sheri mbabarira ibyo byose nabikoze kubera ko nawe wanterera nguze ndakubwira ibyo mbere njyanye mukora ibintu nk'ibi yanyobeye yancanze mu mutwe ntabuze ngeneje numva nuvuga shange mu bikoni musaza wawe je nubwo yombonana n'umwuka duhagararanye nubwo yo kumva ati umugabo arantelefone ngaho je twavugana byose nta nubwo nyereka ko anyitayeho nta nubwo nyereka ko yanababaye nta nubwo je nabuze na musaza wawe ubwo ukavamo nubwari rero jewe navuze ntago nufata ingingo nakumenyesheje je nahise mugupfa ngaho ntahe ashobora kuba yakwibagiwe cyangwa yakwirengagije ariko byose bisaba byahereye Esther, wende muri kumvuga Esther ndiko ndakubaza nde muri ko muravugana umvugana nawe arakureba ndiko ndakubaza ndi kwavugana nawe ninamukubwira akumarira iki kandi si ngombwa uwo tuvugana wari wo wese ube wo mumenye mpereza iyo telefone nayo ndaguha Esther ndavuze mpereza iyo telefone ntayo ndaguha telefone yanje kurabaye mpereza iyo telefone ngaha subiza telefone yanje menyana n'ibyo wanje menyana n'ibyo wanje ko gushaka kunyinjira mu buzima ntabwo nkeneye kuba ngaha mwiyinzu nk'ifungo kandi sinkeneye kudura nyinjira mu byanje ko gushaka kumbanira jewe nabaye naje kuba ngaha umugore wawe ntabwo naje kubifungwa yawe sinkeneye kandi sinkeneye ndabana n'ibyo wawe ndabane n'ibyo wanje kandi ziriko tumvikana
umugabo aratasha umugore yubatse. Estella uvuye. aho mbe yarwa Intandaro ya byose ni yahisemo kubabara ciye ntakubwira ndamubabaza. nari nzi ko kwibyo nakora byakumenagurira umutima, ariko byari kuruta aho wari kunyuma ukanuma ku makosa jewe ndiko ndakora, byari kuruta ukabimbwira kuko nanje byaramenagurira umutima, byarambabaza. Wow. Mu buzima umuntu yakoze ikosa akamenya ko yarikoze akarisabira imbabazi bari iby'agaciro kurusha. Je nahisemo kubaho uko ubayeho akunda kubabariza umutima. Ibyo akora byose nagerageje kubyirengagiza kugira byibutse wumve ko urosa amahoro mu mutima wawe, ariko je nemere nkomereke. Ariko wakoze ikosa ukabona ko warikoze ukarisabira imbabazi, ni byiza, nta mpamvu yo gutaha. Haguruka. Wow, byiza cyane. Demo. Ni byiza ko umuntu akora ikosa akitahura kandi akaryemera. By'ukuri ndazi ko musaza wanje agukunda kandi atifuza kuba mwumvana ko aho kandi ugende muhiri wawe. Ikintu gihari ni byiza cyane iyo abingo zose zari zubatse zifise umutima wo kwemera ikosa no gusaba imbabazi, abantu bose baba babayeho mu buryo bwiza. Nezere neza ko ibintu bitazosubira kandi muze munasenga Imana kuko byose murazi ko ari Imana ibikora. Nzire ko bitazosubira.